Alright, what's up kabalan? So, ang iningal daw ngayon ni ating katandawang eksperimento. And siguro magtaka kayo, as you have noticed, mga pampangan ko so, buri ko kayong video ay ni mag-experiment ka ta na let's do a kapampanglish content for today's video. So, let's see. Kasi buri ko lang nga balo nung nano na rin impact karing kapampangan audience tamon pero syempre di nan kay pamuring subtitle king lalang Tagalog subtitle para karing ngan kapampangan speakers yan. So sana maging masantingin kaya katamong outcome kaya katamong gawang kapampangan content ay ni. So syempre bayong ikanagana kalupan ng lagi tamong gagawan. Dakal salamat po king Ginoo king pamamiyam kaya kaming panibayong pagkakataon bang kanita we can have another chance or opportunity to vlog. Ayan. So ayan, syempre nung wala na naman talaga yung guidance ni Kim Babo alata naman nagawa yung hindi ka bandiking biyeta mo ampong yung kaya katamong kalakasan yung kaya katamong sikan. So, gana-gana utang alog tamo king Babo. So, kailangan aldoldo tayong pasalamat na kaya. Alright. Okay, so ayan na. On today's video, so may invite ka ta king metong resort king Santa Rita. So, ang lagyunan ng resort is Casa Bacuran Resort. Ayan. So, kanyang Santa Rita ini may invite tayo banta i-vlog tayo ng lugar bang kanita showcase tayo ing metong karing mga santing puntalan kining Pampanga. So syempre uling moto travel yung kaya katamong channel so syempre i-feature tala rin mga santing resort, tamangan, puntalan or pasyalan kining Pampanga. And soon sana makapagpunta tamo rin banda Bulacan, Nueva Ecija, so Region 3. So ating katang medyo luluto adapin ating katang lulutong project ngayon so sana king lugod na ning apong Ginoo mag-grant kay tang kaya katamong plano. Ayan, so hopefully soon makapag venture tamo widely. And syempre kining vlog ay ni ating katanga kayaben yung kaya katamong long time friend na Melvin Samson. Ayan, so kayabe tayo partner tayo or collab kining vlog ay ni. So maging mas masaya ini kasi ating katang kasabi ating katang kasabing mag-vlog right ang wala mo ikan dili, although that's what vlogging normally is. Pero syempre alwa pa muna ang ating kang kabatuan o kapartner kaya kang skills. Yan. So puta amit ye paring Melvin and ing akit ye yung makanani itsura ing Casa Bacuran Resort. Yan. Ang po para kabalen i-share ko rin kaya kayo since experimental lane ating ko kasing buring buo na formula. So actually balo yun naman na bayo ko pa kay motovlogging talagang every time mag-try tamong mag-improve kareng bawat content tagagawan tamo. So I've received some feedback from friends and families na masyado ka nung makabain kaya katamong travel time. So ngayon on this video i-try tayo i-shorten yung travel time and then magbabad tamo kahit ang mismong location. Kasi mag-request lang na mas bride ka nung akit yung location kaysa kitang travel time kendalan. Though that is what motovlogging is. Bala mo kaya beda kayong mag-traverse king pamagmotor. So pero this time since experimental yapin ini kapampangan yung kaya katamong salita at the same time mas mag-focus tamo kitang location so lawin pa mo nung mas impactful yung content ay ni lalo na karang kaya katamong kapampangan audience. And syempre pwede mo rin naman karing kapampangan speakers kasi pindinan tayong subtitle king lalo.
Okay, so achutanan aking Santa Rita. Medyo malapit na. Dito ka namong kembot. Achutana. So Bekuran, achuna ko kayong Bekuran Elementary School. So most likely dito ka namo. As per seeing here, kika na kong Google Maps ay 2 minutes na mo, 550 meters. Ayan. So dito ka namo. Achuna itang red the pin. Ito, malapit niya. Okay. What's up, Kabalen? So, achuta na kining Casa Bekuran, kining Santa Rita, Pampanga. And here with me is my longtime friend, paring Melvin Samson. Kumusta na ka, par? Mayap. Thank you, paring MJ, for inviting me over. And okay yung lugar, ha? In fairness. Actually, kalugda mo pin, medyo talaga may amaze na ako eh. Kaya ka ba may kasakit mong takenya? Alina ako man, ikaw ari. Ako kasi, searchable naman kasi kay maps ang popaking ways. So, more or less, yung kanakong travel time, it's more or less to 1 hour. So, siguro naman iba't kami nila, more or less 2 hours siguro, which is not bad, na? Awa, totoo. Sa bagay, ako makakotse na ako from Clark. 1 hour and 10 minutes yung binahe ko. So, it's okay. Relatively safe, relatively short run, considering itang location na. Wow. And ito may kalupan nila sinabi ko, tinyang potential in place. Although, sabi ni Mika Bandi, kabubusli na pain niyang February. So, at suya pakit ang kanyang pinaka-dry run stage na. Wow. Sa bagay, hanapin ito may kibandinan din. Dakal pang construction, dakal pang rooms for improvement hanapin. So, let's see what the place could offer. Yeah, and ito natin yung potential na. Okay, so for now, let's see nung naning offer da. Yung karelang amenities, yung karelang accommodation, facilities, ilibot na kayo. Tara, let's go! Kamusta kayo, Kabalen? At syuta mo pa si Bayo kining Casa Bekuran. Ngayon umpisan tayo karing rooms and accommodations na pwede nang i-offer po kayo. Umpisan tayo kining gulot ko. Apin po yung karelang air-conditioned kubo rooms. So, ining kubo room ini, agyo niya pong i-cater 5 hanggang 10 katao. Kay ba't po, ati mo karing ni tao, ni asawa, malyari po ini, perfect po ini nung manitong kayong privacy po. So ngayon tayo mo alawan. Tara! Alright, dakal na salamat paring Melvin. So this time naman ingipakit tamo ing metong dapang villa. So ini ausandeng amakan room. Mas maragol niya ini. So it can cater 15 to 20 packs. So nung mas maragol kayong grupo, perfect ini for team building, etong kayong team, full family, ang popang group of riders. So perfect ini para kaya kayo. Kasi nga mas marakal niya cater 15 to 20 packs. So let's go! Lawen tayo kilog. Tara!
So ayan, as you can see, mas spacious siya yung kwarto ngayon eh. And mas marakal ka accommodate na tao. As you can see here, kining lalam, atin lang mattress na pwede kang mag-accommodate siguro around 5 people. Ayan, so maluwalas siya ini. And actually, hanggang kini pang lalam kini, pwede pa magdagdag, ne? So, nung yan ako man talaga bayarte. Talagang pwede pang abi-abi kini, no all boys na ko man or may babarkada. So, goods na goods kayo kini. And, in this area naman, ay na, very spacious, oh. Atin yung double deck. And kining lalam, it can fit up to 2 to 3 person. Meron pang space ita. And then, makanyan mo naman Kenny. So, 2 to 3 person, Kenny other side. And, lalo na Kenny Babo. Tara, lawen tayo. Oy, kalwalas. Ayan, so lan niya, oh. So, medyo talagang spacious siya, Kenny. Siguro hanggang 7 tao ka siya, Kenny. So, nung talagang maragol kayong grupo, metong kayong group of riders, family, metong a team, perfect kaya kayo yung room ini. Mas spacious siya, mas maluwalas siya, and mas komportable kayo, Kenny. Alright? Also, part na ning karelang accommodation package, itang free of use na ning karelang kitchen. And those are, ing karelang stove, lababo, refrigerator, and atin na ring griller. Ing kasantingan paking karelang resort, alila mag-mixed booking. So, hanggang adwa kayo mo, 4, eda kayo sa mutang aliwang clients. Anya, talagang solo yung resort. Akwayo yung privacy na talagang buriyo. And most of all, syempre safe na safe kayo kasi ikayo-kayo mo. Ing kasantingan na pakin, negotiable na ring rates based ka ring number of packs. Anya, talagang para ka ako, ayos sining resort na ini kasi masanting ne, affordable ya pa. Alright, oy, tsa kabale. So, ikita mo naning offer da kining Casa Biacuran, ne? So, from facilities, amenities, in karelang accommodations, and syempre, mayari ining vlog ini nung alang verdict. Paring Melvin, paunanda ka, nano yung verdict mo kining lugar ini? In totoo, syempre, in lugar at its early stage pa, di ba? So, pero considering that, they could already provide itang masanting accommodation, you have air-conditioned room, you have a nice pool here. So, nung kayong BPO, grupo kayo ni babarkada, and on a budget, isto yung isto. Kasi imagine, itang pera mo, especially nung limited itang pera mo niya talagang dasan, Kenny. Exactly. Lalo na karing riders na kalupa ko, ne? Usok ya kaming tambike. So, perfect place yun eh. And mura pinitapin. Instead na, gastusan making king accommodation or what, pwede mo na idagdag yung pamangan nita. Totoo ita. Ayan, ini pa yung meto kong paborito. Ini king gulot mo, pare. Yung video, okay. Wah, totoo ita. So, may kakalingwan, siyempre. so, one to sawa yan, libre yan. Papaus sa atin. Yes, ay na pa. Kinabukasan, ka-check-in mo Kenny, at tinamanaya kaya kang Boodle Fight breakfast. So, metong yung karing baging pagbiliban ko kining resort ay ni, is tambing na kang ating breakfast and muli kang magsi, kabalen. Sa bagay, totoo ita kasi rin nga aliwa, mag-offer lang mo accommodation. Pero, inipin, may bigla ako nandun sa biyandang, kaya binili pa na yung breakfast. Kapit kumano. Wapin. So, ay na pa. Akasabi tayo may kabandinan din, sabi na, dakalya pa plans para kining resort ay ni. And, abanggit na kaya katamo, dati ya palang bartender king barko. So, imagine, tatalakad na ini, balok pa talakad yung barket ang rooftop da Kenny. So, imagine, itang standard, ang popa itang atutunan na kitang barko ngayon, idala na Kenny. So, imagine how perfect itang maging standard na ning karelang bar. Awa, totoo ita. Kasi imagine, nung nanularet ang services na offer na Kenny, pota may full blast na, may yari na rin in construction na, talagang dakalya pa ibiya. Yes. So, pwede kang mag-day tour, pwede kang mag-tambay gat panapon, pabulan mo magbabayang do, tambay ka mo kaya ang rooftop, dakalya talaga pwedeng ibiya kaya katamo. So, it doesn't mean na kailangan mo mag-check-in, kabat mag-spend overnight, pwede na naman mag-day tour and, just unwind kitang bar kapat siya yari na. Wow, anya nung kana kuya kung kutnan mo, good siya talaga. Wow, hanggang ako actually mag-enjoy ko. Kit mo naman kiretang pakit tamong footage nandun na. So,
verdict tamo is ako good ko. Pero, Thumbs up na mo ka rin, thumbs up. okay, ayos. So, kabalen, dakal pong salamat. So, this is the end of our vlog. And kareng kana kong subscribers, dakal salamat yan kaya kayo pa magsuporta. And kareng ali pa makasubscribe, please hit that subscribe button, notification bell, banta updated kayo kareng next vlog ko. And syempre, share yun kaya kayong thoughts kayong comment below. Alright? So again, pare, this is Moto Kabalen saying, stay safe, ride safe, and God bless.